webahlali seke yanzima impilo ku-Uncle WAFFLES ngokuthi esolakala ngokuthi unezelele isitho sakhe sangasese akasiyena owesimame. Ngesilungu ke lokho bakubiza ukuthi i-transgender. So bebemsola ke ukuthi unezelelile isimo sakhe sangasese, kodwa ke uthe wabapruvela ukuthi ayinjalwanga indaba. Shithi basheshe nje bamsola, angazi noma mhlambe ingoba umzimba wakhe the way angakhona, kodwa ke uthe naye ke wayiphendulela ke kuleyo nkulumo yokuthi usolakala ngokuthi uzinezelele ubulili bakhe ukuthi uyi-transgender. Uphendulileke wayibeka indaba ukuthi kahle kuhamba kanjani, ayi njengoba abantu becabanga. Awukulaleleke ke ngikuzele nazi ukuthi uyibeke kanjani. Ayike bahlali, u-Uncle WAFFLES lona ulungile kahle ulungile zwane. Uke wathatha ithuba lokuthi naye aziphenduleleke kwi-social media nje baphela abesimame bebeshaqa naye. NgoLwesibili ke uthe wathatha isikhathi naye ku-Instagram wakhe babe bemphonsa imibuzo ke ngobulili bakhe. Uthe kuloso sikhathi ke waziphendulela naye. U-Uncle WAFFLES ke uyilo omunye phela u-DJ wamapiano lo nje othe waduma. Utheke mephendula wayichaza indaba ukuthi yena u-straight and futhi ukwi-relationship nomuntu oyenye igender, not ukuthi mhlambe u-lesbian or kanjani, umuntu wesimame ujola uzwana nomuntu wesilisa. Akazinezelelanga isitho sakhe sangasese ngendlela ebekushiwo ngakhona. Kodwa akaphinda ayichaza indaba athi u-bisexual, okusho ukuthi vele yonke insiphi yawasha. Kodwa ke uyalibeka udaba ukuthi kodwa unaye owesilisa ahlekisana naye. Lapho abanye phela besimame laba basuke be-after laba besimame abajola nabanye besimame bese bejabulile, abanye sebebonile ukuthi shuthi bazothola i-chance since ezibeka phela ukuthi u-bisexual. Kodwa ke ulibekile indaba ukuthi unaye omunye wesilisa ancumisana naye obunye ubulili ngoba yena phela umuntu wesimame, unaye owesilisa akuyena ahlekisana naye. So u-Uncle WAFFLES lona uzenzelile udumo olukhulu, untombazane oneminyaka engu-23 years old. Nami ngithukile nje kanti ukuthi baningi kangaka abantu besimame aba-after ababheke abanye besimame abazojola nabo ngendlela abantu ku-Twitter ade bejabule ngakhona abanye besimame ukuthi shuthi bazitholeleke manje kuyena u-Uncle WAFFLES ukuthi ngoba uyasho ukuthi uBay. Kodwa kwaphindwa ibeke ukuthi unawo omunye ahlekisana naye, mhlambe ke sangabancengisa ke lapho ke angazi ke lo mhlambe ancumisana naye ngiyadlala. Kodwa ke uyibeke kanjalo ke uNcle WAFFLES ukuthi unaye umuntu ahlekisana naye. So ayikho lento yokuthi kuthiwe yena uyi-transgender, ayikho loyo. And yena umuntu wesimame nje u-proud futhi ngalokho, akanako ukuthi mhlambe khona la sifihla khona ngoba ukhona nomunye ekuvela ukuthi uke waba sematheni emfuna la u-Uncle WAFFLES lo waseCanada uDrake ebekade emfuna la waze wangena kwi-IG account yakhe waposta
Kodwa ke asazi ke mhlambe nguye or omunye umuntu, kodwa nje yena ustraight umuntu wesimame, akanzanga ama transgender, uyena nje. So bengithi ke angindlulele kulo ndawo ukuthi ningaze nimqumbe phansi uUncle WAFFLES ukuthi kahle kahle zikhiphani. Ungugirl mawukuthi mhlambe khona abasafuna ukufaka ama CV kuyena, I think I'm not sure noma asavumelekile yini. Ungugirl akasiyona itransgender, akazinezelelanga isitho sakhe sangasese, uzela nje uyintombazane njengomuntu wonke. Hayi ke ngiyaphela ke lapha ke bahlali, ngizocela uba ningilandeleke kuma videos wami, niwabuke, niwalike, nisubscribe njalo njalo. Ngizole ngindrophela nje engitholayo. Nginithanda ke ukufa njengethupha zegwayini.